Laboto mendongeng atas nama Irsa. 83 Laboto, mana suaranya? Iya, impresnya ini dari kejuara Kai. Siap-siap SD Negeri 74 Panyiwi. Puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, napa anda sandingan kapusik ka? Kenapa na to sandingan ku pesang? Ina matangala, kenapa letup? Padahal ni baro pasati mon rinna nangka manangilat tu doka pare jolo telepon ilago ku halo doka ngakku tanah lago siaga mewengit tanah ako mapas abarang on lagi enapalat tu biasanya hidung ngeso atau seploso na napalat tu. Wah, nalo ni si Ula Purano pasang. Nani, kita agak-agak tu agame mo di pasal lago. Tanah dua heto. Kote kami magkimon rong pasal tanah dua heto. Kasyo pilago. Weli wasempona 100 juta. Macho ito sa 5. Matampu topa. Ito ka natipo kilago. Nang ka natipo ka Shopee. May kalada ni pura wali ko to ko na. Nang ka manamilat to. Ako lang maligo na natipo. Lain mo pa sa. Ito natiwirat ka. Iya, ako barang memang dipasang pastilat to. Ako tana, sabi ko kay Sarana, ang katopa sa pinna. Ha, ito, ang kamanang tumatulat to. Pura ni pare lago, matajat-tajam makajolo. Tongat to nasa lago puro. Ako barang latu mo matu. Ako tana, ang katopa sa pinna. Isadang kawaja ko di mulai, takto nila to. Awe, pura to, niwaja 100 juta. Hamago, matitongan na to. Champu ni saldo na amaku. Eloto, natampare lo kubro. Masang ka din ulit gandeng masang ka din ulit gandeng ikurin rewela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa perwakilan dari SD Impres 783 Laboto. Ya.